Yes, twongeye kugusuhuza tunaguha ikaze udahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube tugenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye haba mu bya politiki, entertainment, sport ndetse n'ibindi byinshi biba bigiye bitandukanye bivuga haba mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda ubwo amasimbi ndavuga imahanga nk'uko mumaze kubimenyera. Ni amakuru aba yizewe, amakuru aba atari ivumbi dukura mu binyamakuru bigiye bitandukanye bisanzwe bikora mu Rwanda hano iwacu, nanone ndavuga nka Mama Rwagasabo, Kigali Today.com n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ni ibinyamakuru bisohora inkuru mu buryo bwanditswe, niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo tuzibagezeho by'umwihariko mwebwe mukunda gukoresha umuyoboro wa YouTube kugira ngo namwe muzibone mu buryo bwa videwo kandi mu wa mbere. Rero nk'uko mumaze kubimenyera cyangwa se nk'uko mwabibonye, ni inkuru n'ubundi ishimishije, ni inkuru aho tugiye kugaruka kuri Ishimwe Vestina ndetse n'umugabo we Idrissa Ouedraogo. Ni inkuru ishimishije aho bagaragaye bwa mbere mu rusengero bagiye guhimbaza Imana, bagiye gusenga Imana. Iki ni ikimenyetso gishimangira n'ubundi inkuru zimaze iminsi zivugwa nyuma y'ubukwe bwabo, aho ari inkuru igaragaza ko bamerewe neza mu rugo iwabo. Ni inkuru cyangwa se n'ifoto twabasha kuba twafata aho bari bicaye mu rusengero bari guhimbaza Imana cyangwa se bari gusenga. Ni inkuru ishimishije rero, ni inkuru iri buze gushimisha abantu bose bari buze kuyibona by'umwihariko abakunda cyangwa se abakunzi ba Ishimwe Vestina, aho twamenye cyane ari kumwe na murumuna we aho bari mu itsinda, aho bakoraga umurimo wo guhimbaza Imana. Niho yaje kuba yakwamamara cyangwa se akaba umuntu uzwi cyane, bityo akaza kuba yarigaruye imitima y'abatari bake, bityo bikaba bituma n'inkuru yose imuvuzweho abanyarwanda muri rusange dukunda kuyumva. Niyo mpamvu rero tuvuze ngo reka tubazanire iyi nkuru ishimishije by'umwihariko iri buze gushimisha abakunzi be, kuko n'ubundi ari inkuru ishimishije kugira ngo abe yagaragara mu rusengero ari kumwe n'umukunzi we. Ni ikimenyetso cyiza cyane, ni ikimenyetso cyerekana ko amerewe neza mu rugo rwe ndetse n'umugabo we. Ni nyuma y'aho ari inkuru nyinshi ziba zikomeje kugenda zimuvugwaho, aho abamwanga babivuga neza ko nta muntu ubura abamukunda ndetse n'abamwanga. Ni nyuma y'aho yuko ari inkuru nyinshi ziba zigiye zitandukanye ziba ziri kuvugwa, bagenda bavuga ngo oya, ngo yahise ahana divorce n'umugabo we, ngo yaragiye muri Onapo nyuma cyangwa se mbere y'ubukwe, ari ibintu yari yarapanze na Irene Murindahabi. Ariko ibyo byose ni ibintu by'abasikamu bagiye bakwirakwiza kugira ngo babashe kuba babona views. Icyo twabwira yuko uyu Ishimwe Vestina amerewe neza aho ari we n'umugabo we kandi babanye neza mu mahoro. Twagiye tubereka video nyinshi zigiye zitandukanye nyuma y'ubukwe bwe, aho twabonye ari amafoto menshi yagiye akwirakwira, uburyo baba babanye mu nzu yabo, uburyo abamerewe by'umwihariko muri uku kwezi kwiza cyane, muri uku kwezi kuzwi nk'ukwezi kwa buki. Rero uyu ni Ishimwe Vestina ndetse n'umugabo we Idrissa Ouedraogo bagaragaye mu rusengero kuri uyu munsi, by'umwihariko ku munsi w'icumwe. Murabizi ko ari umunsi wo gusenga, aho abakristo batari bake baba bagiye guhimbaza Imana ndetse banayishimira ibyiza yabakoreye. Ni inkuru nanone byagaragaye by'umwihariko uyu Vestina Ishimwe ndetse n'umugabo we Idrissa Ouedraogo byavuzwe ko basabye n'umwanya wo gushima Imana imbere y'iteraniro kugira ngo bakomeze kugenda bashima Imana uburyo yabanye nabo mu bihe bikomeye cyane, by'umwihariko mu bihe by'ubukwe bwabo, ngo Imana yabashe kubana nabo bituma ubukwe bwabo burangira amahoro, kandi n'ubu ngubu bakaba bakomeje kubana neza mu rugo rwabo. Ibyo zose rero ni inkuru zagiye zivugwa ubwo uyu Ishimwe Vestina ndetse n'umugabo we bagaragaraga mu rusengero, aho bari bagiye guhimbaza Imana. Rero turagushimiye ko twabanye gusa nta kintu, ukana subscribe kugira ngo dukomeze kubana gatanu kandi nawe ugenda ubona inkuru zigiye zitandukanye zigiye zihavugwa haba mu Rwanda yacu ndetse no hanze yarwo.